Tapu moe a fio e o tua, ko ta mai alo me lau mari mā'oni'oni. Tapu atu ki hawe whanua, ki tupa wono. Pea kou kore ke u whakamalu atu he ngahi tala whakatapu kotoa pē u whao atu. Pea mei he ofisi tākaua moe eiki i Aositelēlia ni. A tā mo o koe whainga mari e koe ni ke whakahoko atu. Ai tau polokalama ki he whiawhini. Taritari whiawhia ki mautolu hu eik moe kāinga ki he tau polokalama. Ka kapa atu ai au wha o atu i he whiawhitu site o e wike kotoa pē. Pea u ato e whamalo i ho mou angarerei o mea mai ke tau kau whakataha i he polokalama he whiawhini. Hiri koe ni e whakahoko atu ai whakahoa malanga ai Faifekau Pule i he mea whakaeiki koia o Seuli koe sētuata na e sētuata i he Siasi Kovinānite i Kenipela. Pea koe veesi na e whiri ke whai mea e malanga'i to me he UA'i Ipiseli o TÍMOTE wahe wha veesi ono pea moe fitu. Ka mo mea mai ki ai. Tape moe whio ai tau tahai o tua. Koe tamai ta moe alo pe me lau mare mā'oni'oni. Tapu ki he potu tapuni. Tapu ki he peke Okatopa. Tangata'eiki iloa ko Seuli. Sikuea Matalave. Tapu ki he fuesia. Tonga fuesia ka ma ulakai pe he ka kuea. Mo farmata mo hoeki. Tapu ka toa pe mo farmata pure. Tapu ki he fahu. Tapu at masila ulmutua. Mai family hono kotoa. Tapu ki he presidente o Siasi Uesiliana pe ki he kau Faifekau no kotoa pe. E tapu ki he sētuata lahi o e wahi whanuaka o mai kau sētuata. E tapu ki he kāinga lotu kotoa pē, kāinga ofa. Mo lawa mea mahe ahoni ki whai whakamāwai koeni. And to you, Loretta, and the family, and the friends, and the reverend who are here together with us to give moral support. And to give us hope, and to make sure that there is hope, whatever situation that we go through in life. Te tangata te au whai ki tua ka tāmua ke toa wholofola ke whai aka tau whawhetai ki o tua. Mālo whau ne alof, ka kongai ni o whanonga, tau mālo lo ki lang ke apio e tau tamai. Kone himi manako na tau hiwai ane po, wakuna toe hiwai siasi he pongpongini ko ni maua hiwa himi kamatangi o peaua. Kone pot furofula kone tau mai mea senes ka tohi whakaha. Kaka mea au whamatala ki a Matalave, a Seuli, au whakamatala ki o sa singa maarie. Koe ako toa e manawa, Ofi ki he whakao si whai he apostolo ki ono whoha he lotu. Ne whai ka TÍMOTE, ua TÍMOTE wahi whaa pa koe veesi ono, e moe fitu. He ka mea ki au ko ka matalilingi hokutoto, koe kawa o e whei lau lau.
Pe au tō noko mai ai taimi o e ku hiki. Ko tau a taulelei. Ko lawai ai whakapoepoe. Ko tauhi mai ai tui totonu. Kawe ngā koe otua o e osa singumarie. Rātaha kun onu ke otua paupe. Kene ngāwe ake o osa singumarie. Normally in a time like this we take a text that is so favorite to the person who's passing away. But as I was looking around for somebody to give me an assurance that this is the passage that is most important to Sikuea Matalave, and most of the people had told me that the most important words of God to Matalave was from the book of Genesis to the book of Revelation. So I picked a text for this morning taken from 2 Timothy chapter 4 and verses 6 and 7. I think which is most appropriate to explain and to reveal to us the character of Matalave. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. The God that we pray to always gives his all. And the person who comes to God in prayer must also give his all. The meeting of God with his people is they give everything to each other. Before I carry on this morning, I'd like to convey to you, Loretta, a deeply felt condolences, words of condolences from the president of the church and the conference in Tonga, because your dear husband that is passed away is an appointed steward of the conference. And he conveys to you a deeply felt words of condolences and wishing you that you become strong as you continue on in life. The most important thing that we come to know when our loved ones passed away, that God is there for us. May God gives you peace and understanding to keep on going. Ko otua o tau lotu ki ai, ko otua o se singomani e. Ko hui ko otua ko off. Ko kai ke lava e o whai ke whakamatala ia ke hakonga mea. Ke atu pe haki konga matalange, ko mea e o se singomani e. Ko mea e kune hanga whakamatala e o whai kai. O toki lava whakamatala e o whai. Oka os singomani e. Ko nau ia o kune hanga whakamatala e o tua. O tau unu mai ki ai. Ko taha i ngahi veesi o e ono taha wana tau hiwa i he pongpongini o ne whakamatala mea ko ni māta e langi mea o tai alo ke iloa. Ai tō pēa e totonu, tō e tau tea. Kai o mai o whā ke hai ki na vei whakataha ki na ua. Ke lawa ke whanonga ko hui kai mui e tangata. Ko pau ke tau tea anghala, ko lao ia. Mena lea e sisu, na kai ke uhau ke uhanga, o tamate e lao pe ka kau palofita i kai. Na uhau ke whakakato e lao. Pako haa mea sisu na hanga whakakato e lao, ka mea kuni hanga whakakato ke omi e tautea ke kanoloto ai. Ka lawa ke whakatau'atāina. He kai ke awe au ai he anghala, ko hui he kai ke aha me e mauai. Hanga rewa he otua whe tuku e tautea
o ave o ai hono alo. Ko mea ia nai hoko a sisu, ko whanau tama tangata. Mo mea i ka taimi o tala noa ai ki a sisu, ko ne hanga fua hia a mamani, o kai tala noa ki ai ko alo o tua i kai, o tala noa ki ai ko whanau tama tangata. Keha ne tamai ki ane whae. Ke tamai ki lan whae ki mamani, ko hui ki ai hata-ata, o ki kai ko hata-ata anga hala. Patu kemari wa tawang hala o oange ki whanau tama tangata. Kene hanga fua. Mata e lang mea fu'ou. Tai alo ki iloa. Tāko e lava beke tua e to tonu ai o tua ke whai e tau te a. Kai ome ai o wha ke hiri ai. Ko hui ke lava ke whakamu ui ai tangata. Hena kai tau mua mate ai o tua ki he whahinga tangata. Whamaapopo he puna keke whamaapopo maari. Tau hima maupe ai. Kone toki hāko toa ai uho sātai. Kone āwhiwhio kuri o au osmalang. Au kui kai poto o wha he whakatoe toe. Katoe whakatoe toe ke ha. O wha e tamai pare hanga whailau ene o wha kane tuange maa sisu. Hui e sisu hono langi kai haene mai alo hi anga kai o manu ai mea koe nane whae tā noa e whoho mau koloa nane alupe o au ke apua ka hufanga whatapu. Pare hui hono nau whakae tangata ka ne alo pōpula ko hui ke hiri whake ai tau tea. Te osi ne hanga whakaama whai toka ki a whio heni e lau mā'oni'oni. Te kai ke hiki. Ka pau nai āho tau ngahi whawhonga whakalau maari e patau mamata ki he a whio holo a lau maari e mā'oni'oni ko hai e ki lawa nofu i mamani. Ka wea ngai ai o whae o tua au ki poto e o whae whakatoe toe. Ka ne ofa aki hamea o ai peke o se singo maari. O kai poto e o whae taimi kou tānoa ai e whae ni minima himi pa koe veesi whakao si koe o whae ui kai mamae. Koe o whanai whai ke a. Ko hui ka hea. Ko hui na kai ngahi o tua ki tau tolu. Keri ake. Nane ngahi ki tau tolu ki o whae. Ko hui ka hea ahu tau toka pehe. Ui ai mea. Ki tau lava o amanaki ai. Ko ia. Ko wholofola koe nai whai si su he kolosi. Ko os. Ko lea mahu inga taha ia i mamani. Ko ne ripoti ngā ue ki he ne tamai. Ne tō whātaka wāre he kolosi. Tau pe hono whofonga. Awa hono waka. Tuki whā hono ngoni mā. E kano o tōpu kerekere. Taimi ko ia. Osi maka lava e ngahi. Tau i maia kau. A kau lo maa pia mue. Taho a kau siu. Mue anuhia mue pēka lai. Mue whakamatala e mea kotoa pēka sisu. Na kai ke toe hahia. O kai ke hahia e toe whai, nga e te eki whai. Koe katoa hia e toki whai he whai ngai tangata. Na os whai katoa pēka. Toko ne mreu kua sisu. I soatani, ken hanga tāna ke hia ko toa pē. Uhi ke kaka ki he kolosi. Ke lau ia koe anghala. One ka katoa a whai tua. Ne hanga toki talama e paula ko hanga lilingi hoku toto ko kauwa e whi lau. Kana te kai kiriringi sisu, nana lilingi. Ka toki talama e paula ko tau e taule lei, kana te kai ke tau sisu he taule lei. Talama e ko lere he whakapuepue, na te kai ke lere sisu he whakapuepue. Talama e ko tau he tui totrunu, i kai ko mea ia, oku pine ke e tue kristiane. Whai be. Kia se singa mari. Ko whakaeke ko Sikuea. Ha mea ke whakamatala ke Sikuea. Ke unu mai uke ha mea ke honga malanga'i ke Sikuea. Mea bena tala mai ko tangata e o se singa mari. Kau he ngahi lolotu. Kau he ngahi talanoa. Ai talanoa e o se singa mari e Sikuea. Ka tau nunu mai. Kia Paula he pongpongini pa kau pehe. Whiunga ke tō mai e.
Area mawai a pauna ki hono foha he lotu. Tō mai ke whai aki. E tau whakamawai. Taim koe nane tū ai ko whakatangai ai lot whakarisia ne kai te hano ua. Whai beke o sa singa maari e. Tane whaha mea whai beke wha mātua atu. Ma taim nai tā e ai e hala ki tanga masku sibere en ta whoki. Pene hangari ake ene mōi ki ai. Hanga koe Paula whamatala ene ngā uena e whai ua korinto. Vai tā hapa koe vesu a toluke he wahi wāu. O kai koe ne tala pore pore eni. Koe ne hanga ene o whakamatala ngahi mamahi nai whonua I matala mai. Nai kau I mai ai tō ni mau e he kau siu. Nai hahau e he kau loma. Kau I mai ai e he kau loma tō tolu. Nai whai hono whakatanga he. Nai whai hono tolo makai. Tō taha hono tolo makai. Nai tō tolu ene wakamamate pene ka kau he po uri pa mwe aho. Ngahi vai ta whena ne mei mremo ai. Ka kau lotu pa mwe kakai. Ka kai lotu loi pa mwe kakai. Sentai rena na hanga whakatangai ai ne moui. Pane whai atu ne talamai ne wha āwholoa mo ne whiakai a mo ne whia inoa. Pane hanga talamai. Nai nofu moko sia pe hau ke ne talamai mea koe ni. Na uma siwa kofu. Ka momoko e whonua. Koe momoko e momoko. Me mi hange mahalo koe momoko a Kenipela. Mau whaafakalala heo mai ki he nina mau mai. Lawe fu momoko koe ni. Koe mea mamahe mea koe mohe moko sia. Pai ane tala mai hata hao kui fo ia ke mohe moko sia. E kai koe te moko sia beu te a. Ina mai Paula na masiwa kofu. Peo wha mohe moko sia. Te asilaba ne whai fuko ne whakamatalaba ne hanganewa tala mai. Ane whea ha vai ha taha na kai ke vai ai. Pea ane whea ha homu ha taha. Pea kai ke uwewela ai. O kai ke homu ha taha pea kata ai. Ane whea. Ke homu ha taha. Pea o ratu. Hanga ke he pe mi ai hange ke hanga. Ai taula e ki mo riva I te ke tokoto. Ai tangata kafo. Taimi koe nai, ne mamata ai ke kai nai humu. Nani o ngoi e vevela. Hai toko taha koea. Ka sikapa ne hangarewa o lau he toi Filipai. Vahe ula kipa koe vese hong fulumau au ne aerea koe ni. Ke mo ilo ka inga. Ngahi mea ku hoko kia te au. O ku hoko koe whakangaholo e kosperi. Fia he mamahi. Ko hui ke ngaholo e kosperi. Taimi nihi ko tau toku fia pehe mamahi ke mau hatau mea. Ko teftoi mea e mo ui ke Havea kosperi ke mea o wholofola ia sisu ia matiu wahe ua walupa ke stahi wa meu anoa mo o Havea kosperi ngahe kakai ko toa peo kau kau ako. Tera mai e Paula, ta kai ke ngata be hoko mai e whakamamahi ka te au ko mea ke whakangahoro ake e kosperi. Ka koe ka kai koe nai mui o mamata I te au. Nau toi loto toa here ake wholofola. Kai ki nau toi poto he mana wahe. Nau awi hona wosi o singamari. Ko mea heo kai ke aho ngai ke mana wahe tangata lotu. Ko hui he kai ke lau he tangata lotu ke tuu ke whae ngā ue. E whakalala na ita maa mea. E whakalala na rea maa mea. E tokanga ki hene mo ui ke tukuange mea utonu ke whai. Kaha taha kune awe hono osi o singamari e. He kai ke poto he launga. Ka pao te tau awe ho tau osi o singamari e ke tau mau whai elo tū. Pa tau awe ho tau osi o singamari e. Ka asiraka tau launga o ki kai ke launga ia. O kai ke o whakataha ai osi o singamari e pa mui launga. O kuna tauhala ke he naua. O whetaki nima. Ai ka kai o kuna awe hona osi o singamari e. Pa mui nau whai fia. I nau whanonga ke whai finangalo tua. Ko mea kure a pauna ia loma wahi ni māpa koe vese on tolu ke wha. Ne tala mai mu fia he mamahi. Koe mamahi o ne whakatupa kātaki ko lawai ahi. Koe lawai ahi o ku iai e whakatua meri.
Ko te ofa ki o tua, ko bau ki te awe hoto kotoa. Ko whailonga te awe hoto kotoa ki o tua, te ofa hoto kau ngā whanunga. Ko mea ia Sikuea na whai. Ko ne ofa hono kau ngā whanunga pe whai ake aene whanunga. Tau whai whia, e tau ma mui he o tua. Ra mai rewa e paula, kuriringi hoku to tō koe kawa e whei lau. Koe whei lau ko tō bē kau he pelu, ko bau bē ke ahano kawa. Tau o mai au liringi he whei lau, ke whakamahino ai mea koe ni. Ngai ai ha whei lau o kui kai ke liringi ai ha toto. O kui kai koe whei lau ia. Pene hangarewa tal mai, o si lilinge si su hono tātaa, pia whai agia ne whai lau ki he o tua. Ko tau tolu ku pau ki tau mauri a ke tau muui. Pa peherewa paula ku pau ki lilingi, a ku toto koe kawa e whai lau. Koe toto koe muui. Pa ka pau he kai ki ma wahe toto me he kakano, o kai ki aha me eri ake. O te kai ki aha me e au ki o se singa maari e. Ko re toki o se singa maari e, ke ma wahe ai toto me he kakano, whai e si su he kolosi. Tau tolu tau ununu mai, ki tau mui a sisu, he kai ki tau manawa he. Ko hai mea ika tau tolu. Tau lotu whia maari e a seria. E kia haka kai whakatanga i a seria, ke hange kono whakatangai, ai ka kai Iraq, ma ka kai Iran, ma ka kai Middle East. He ahon, Pakistan, Uganda. Whakamatala mai ngai whetu o ki ai voice of the martyrs. O kuna hanga whanonga ki heka kai karistiane ko ia. Tau lot whia Maria Seria. Whaingo fua ki tau awe ho tau kato katoa. Ki tau awe ho tau osa singa Maria. Ki atu koe kawa. Oi whailau rau. Ne toki hoko ai ongo mea ngahi ake ai. Ai ongo ere meniti o sākala meniti. He taimina i ma wahe ai e tātaa si su ke mi hono kakano. Kone o se singa maari e pēr rewa mea to tonga mo ua. Pa tau o mai ke te pire ko ia. O tau hanga mau ai e ango ere meniti ko ia. Ka pauna kai ma wahe ai toto si su. Tapea mo ia. Ke mi hono sino he kai to tonga tau mo ua. Ka kone o se singa maari e na. Kai kene hangari a ki tau tolu. Mea mahu i ngai ai mo ui. O kuke os o singa maari e. Koe whehui ka te tau tolu. Koe whanonga ai tangata os o singa maari e. Tau e tau lelei. Tuku tau lele he whakapue. Whatonga e lere whakapue. O kai ke whae whakapare he lotonga e lere. Te kai ke tau mamata toha lere pehe. Lere pe, peta mai pare e koen kou mua he vai ua anga e lere oua. O toki whai whakapare, he au ke te pi. O mea Solomone. Ane whanonga maa Solomone pane tauhiki he o tua. O taimi koe na alua Solomone taure kere kau ka matake vai hono loto. Pane ngahi o tua kehe. Mahano ngahi waifi. Mahuinga ke tau lere. E whakapue ke osi. E lere pe a Sikuea o ke ngaranga pe tauhi e tui totonu. Sivi e tui. O kai koha mea pia ku hau moha taha tala mai koe mea ai pa ke tui ki ai. Sivi e tui. Koe mea ai sivi aki. Sivi ake toi tapu ai tui. O mai ke tau o moia. Ke tau hanga ilo kāno kātoi mea. O mai si su ke whaia ke tau whanonga. Uhi ka tau lawa hiwa he tolu. Hiwa whāmu, tolu walu no, toki o mālo no ki langi ape tau tamai. O kai koe toki iloa ni he whāmiri e lotu. Kui ai tangata'eiki, koe Faifekau. Laskau. Koe talanoa ia, koe whāmiri. His grandfather was a minister. And his father was a steward of the church.
appointed to be a conference steward. He is appointed, or he has been appointed to become one like his father. Kai ka mea fo oero tu ke family, ka tala noa ia whai aki a ngāwe a Matalave, ane ngāwe aki peke o se Singamari. Tala mai ane ane pō na e ako a Sikuea e api ako ko tāo ne. Ai o alu au ke form 4 pa toki o mai o form 5 ki toloa pe hoko atu ai. Ko whea koriste na o mai ki ai. So ne tā noa koen koe ki a Sikuea tamsiang nele. Nei whiria ma tā pure ai. E kia pia ko tāo ne niua. Ne hawa pe ta mo urunganga koia o whaia ke ai pe a ene mo ui he mea katoa pe. Nane ofa, nane whai totonu, nane whai oskia verenga. He kai ke lava ke tau whai oskia verenga ka pau ka ke tau whai totonu. Upau ke o e ua e ngo mea ko ia e ua. Kai hata o kune ngāwe oskia verenga. Ko pau ke tau te hina e ngo mea ko ni e ua. Ko e ofa pe mo whai mone. E whai aki a ai whanonga. Ko ne rea na ne whawhai. Sai pe o puke. Se o kai ki hanu. Kai handangi o tua, hame o kai te whakamui ai au. Mō me ai, Elisa, koe palofita lahi tahai e ne whai mana, e ne umai ngahi mana ai o tua ke whakamui ake kakai. Nā e puke a Elisa pia mālolo he ne puke koia. O te mō pehe koe puke he koe mea a se tane puke. Kai ki tawa hei o tua whai tō ki tau tōro. Ukai no finangalo, whai amo ke hau ki ap mālolo mai ki ai. Behe o sai behe kupuke mahalo na mamata ke api ane behe whai mua ke. Taim koe na hangai foha koe o dia muri o whawhango ta muri he taim koe na ne kamatai ke hange o ku ware lau e tangata'eiki. Pane hanga koe ai koe ke whawhango dia muri o dange dia muri o te ke alamai. O koe iloa mamani fosi iloa langi kamatai ne awa ke whawai. E hange koe taha ngahi loto ane po. Oua te mou tau whiau. E tuku peke u alupilang. Me e ia au ngai e tō i we. Hange peke ia na kulau. Ko ne himi, ko nima ua hiwai o himi. Ko whakakaukau e fufu i he otua. I he tau kupu mawhi otua. Ko taim kou tau whakaukau lohi nima i. Tau whakaukau peke si o tau lai nima. Ko whakaukau ko ke lahu i nima, o otua, tau kupo e otua, o whula, o nehanga, o hapaya mamani, tamulangi. Talamai koe koe ai sea, wahe whanau paka ves, tahi wā, ko hanga tohi koe i hoku lau i nima. O kai ke tohi hange koe tāta tau he mea koe. Toko tua nima he, o ko hanga tohi koe i hoku lau i nima. Iau whonua i hingoa katoa. Ha mena tohi aki. Whao he kolosi. Me e whai ake. Ai tau whanonga. I tau toku mālolo ki langi he ape tamai. Loretta, I would like very much to take this opportunity to say thank you to you from the district. The very first time that I came here, and all the time that I came and stayed at your place, one of the things that I came to know, that you will always be the first one to come to the church, prepare the church, and you will always be the last one to leave the church. I'd like to offer a word of thanks from the district, and probably a word of thanks from your husband, because he could not in any way do it alone. Your being there was a rock for him. And we pray that God will continue to give you strength, to give you refuge and strength. One of the things that we must come to understand, that the situation in life will always be changing. But when we have strength, God does not
want to take away all the trouble from us. He wants to give us strength to go through the trouble. Because when we can come on the other side of the trouble, we can see the crown. The crown is always made by a cross. And we pray that God will continue to give you strength so that you can always see the cross on your journey on earth and your journey when you get to heaven. May the peace that passes all understanding be with you, to comfort you and to give you hope in whatever scenario in life that you may go through. I know that you have lost your mother and now your husband, but we pray that God who gives strength be with you and continue to lead you. Tawang ki o toa maf in tāpu kina mai, ai whāmiri hono katoa be, ki tau tutuk me heni, o kutoka ia te tau tōrua loto ko ia. Ai oso singa maria mai o tua, ka ke whetau laki pe mai o tua, te ke awe ho oso singa maria. Ko wharea mawa ki pe ai mea koe ni, ko himi ono taha wā, kono tari ake nima ono walu e himi, ko nima taha noa himi. E tala mai he veesi whakausi, kone toki haa kotoa i uho sātai, kone āwhiwhi o kuri o smalangi. Kono tari e ofako ia, sisu, lambi a vihia, ko hopo a te kita. Kone mea kotoa ako, tēnā whakaunga atu. Sikuea Matalave, toka i he nonga o tua, rest in peace in the good hands of God. And wait for us, we will be there through the grace of God. May God continue to bless us all. Amen. Hoi mai kāinga koe ne lāwai e tau polokalama ki he whiawhini. Tawange nei ongo lelei atu pēa hano whakahoko o e tau polokalama. Tawange uk mau mau ha e whiawhi, e whia, e whon tāpu aki. Koe ange koe na mau tok mea mai ki ai, koe whakawha malanga'i ni ai Faifekau Pule, i he mea whakaiki ko ia o Sikuea Matalave, e na iloa ko Seuli, na e sētuata fakamafai i he Siasi Kovinānite i Kenipela. Pea kone mua atu ki ho tau api mau. O ato e ofalahi pa mei he ofisi tākaua moe eiki. Whamanatu atu pe tau website www.sētuata.org.au. Me moe tau whika telefoni hiwa fitu tahataha fitu uani mawha 9711-7254. Ka pau o yaha mea o ku toka ki ho mauloto ke mo fetu taki mai ai. A tā pe ai tau landline a tā foki pe mo website e Siasi ke mo email mai ai. O ato e ofalahi atu pe me he Faifekau Pule ka mai ka ngawe e api ko tā kaua mo eiki. Ka mo mea atua oe mo kāinga toa whaatu.